Ibihe byiza nizere ko umeze neza kabisa aho uherereye hagiye hatandukanye kabisa. Iyi ni World Sport Rwanda, aya ni amakuru y'imikino kabisa agezweho muri aya masaha. Tugiye kuganira ku makipe abiri kuri ubu ngubu ayoboye urutonde rwa shampiyona. Turaganira ku ikipe ya APR nyuma yo gutsinda ikipe ya Mukura ibitego 4-2, ndetse tuganire ku ikipe ya Rayon Sport gutsinda ibitego 3-1. Niba uzi ko uri umufana wa Rayon Sport ntujye kure, kuko turinjiramo indani tuvuge amakuru yo hanze y'ikibuga. Twinjiye muri ekipe ya APR tuvuga amakuru y'iyo mwenda ndetse no hanze y'ikibuga. Bana natwe hano kuri World Sport, mbwira wowe utarakora subscribe ko yakora none, tukajya dukomeza kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka duhere ku ikipe ya APR kabisa. Twirukanka ikipe ya APR yakire ikipe ya Mukura Victory Sport kabisa, ikipe yo mu karere ka Huye hariya kuri Kigali Stadium kabisa. Byaruruca abana ku isaha y'isa 9 kabisa. Umukino wahuzaga ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Mukura byaje kurangira ari ibitego 4 by'ikipe ya APR kuri iyo bitego 2 by'ikipe ya Mukura. Ibitego 2 by'ikipe ya Mukura byatsinzwe na Abdul Jari ku minota wa 17, mu gihe ku minota 22 wo bita Boteng Mensa kabisa uyu munyegana yaje atsindamo igitego cya kabiri. Regiye kureba ku ruhande rw'ikipe ya Mukura mu minota 20 ya mbere ndetse hagati ya 20 na 25 ni ikipe ya Mukura yatangiye yataka ku buryo yarushaga ikipe ya APR mu buryo bujyanye na pressing, byatumaga umuzamu Pavel Inzira agenda akora amakosa agiye atandukanye ku ruhande rw'ikipe ya APR. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya APR haba ku gitego cya mbere yari amakosa y'umudefenseur w'umunya Senegal bita Arius Niswane washatse guhindura umupira kubera pressing bari bateye ikipe ya APR, baza gutakaza baro uwo bita Abdul Jalil ahita atsinda igitego. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya APR mu minota 20 ya mbere yari iri hasi kabisa. Ugiye kureba mu buryo by'imyatakire, nubwo ikipe ya APR yakoreshaga mu mpande cyane ariko yari iri hasi. Ikimara kwinjizwa ibitego 2, umutoza yagerageje guhamagara bamwe mu bakinyi barimo aba Muzungu ndetse bamwe mu bakina basatira, ndetse harimo na Tuyisenge Arsene ababwira ati muhindure imikinire. Aganiriza bamwe mu ba defenseur barimo Ariyunson ndetse na Clement abari ku kibuga babibonaga. Yagerageje kubaganiriza arababwira ati muhindure imikinire, turashaka kuba ikipe itsinda, ntabwo dushaka gutakaza umukino. Mbibutsa ko iyi kipe ya Mukura iramuka itsinze ikipe ya APR yari buciye agahigo ko kwihagarika, kuko ikipe ya APR imaze imikino irenga 42 itaratsindwa muri iyi sezo. Rero umukino waje gukomeza ku munota wa 40 wo bita Dushimimana Olivier Muzungu kabisa yaje gutsinda igitego cya mbere ku munota wa 40 kabisa ku ruhande rw'ikipe ya APR. Birangira ari half time irangira ari igitego kimwe ku ruhande rw'ikipe ya APR, mu gihe ku bitego 2 by'ikipe ya Mukura Victory Sport. Bavuye half time ntekereza ko umutoza wa APR Mesiya Delkonovic yagerageje kuganiza abakinyi biwe akababwira ati yego twabonye igitego cya mbere kuri 2 mu gice cya mbere, dushobora gutsinda uyu mukino kandi dushobora gutsinda uyu mukino tubimedita. Niko byagenze rero, kuko ku munota wa 48 wo bita Tuyisenge Arsene Tuguma yaje kubona igitego cya kabiri ku ruhande rw'ikipe ya APR kabisa. Ikipe ya APR ntabwo yakomeje cyangwa se ntabwo yacitse intege, yakomeje irataka maka full time, bimwe bita umuntu yakwatatse full time. Baje gukora comeback ko ku munota wa 75 ku ikosa bari bakoreye Mamadou Lamine Ba byari hafi ya penalty neza, ubwo Mugisha Gilbert yateraga kufra igakubita mu rukuta, bari taragira hasi uwo bita Nigena Clement kabisa yaje kurekuramo ishoti riremereye ubwo bita Sebwato Nicolas uyu mugande kabisa ufatira ikipe ya Mukura ayoberwa aho baro inyuze. Mu gihe ku munota wa 78 wo bita Kwitonda Arebaka kabisa aho yaje acenga ageze nko muri agerageza kwinjira muri surface de réparation, atera baro ataragera muri surface akiri hagati nko muri metero 32-33 akiri kure, atera ishoti riremereye. Nanone umuzamu Sebwato arahagarara aravuga ati have nkapfira hano i Kigali kabisa. Nuko guko byagenze ku ruhande rw'ikipe ya APR. Rungu w'ikipe ya APR ni ya kabiri kabisa, ikurikiye Rayon Sport ifite ikirarane cya Musanze kizakinwa ku itariki 4 z'ukwa
z'ukwa mbere umwaka utaha muri 2025 kabisa. Nuko nguko umukino wari umeze ku ruhande rw'ikipe ya APR. Ni ikipe ya APR yari ikoze comeback ko kuri ubu ngubu nta kipe muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda 2024-2025 yari yakora comeback nk'ingi cyangwa se itsinda ibitego biri hejuru ya 4 nk'uko ikipe ya APR yabikoze. Ni ikintu cyiza rero, ni ikintu cyiza ku basore ba Darkonovic, ni ikintu cyiza ku ruhande rw'abafana ba APR kabisa. Nizera ko bose bishimye aho baherere hagiye hatandukanye. Tumanukire mu cyitwa Isaro ry'Inyanza. Abakunzi ba Rayon Sport kabisa, mwegere hano twinjire muri Murera, twinjire muri Rayon Sport kabisa, tugenda tuvuga uko bimeze kabisa, nimujye kure kabisa. Tumanuka neza cyane ku mukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Birumvikana kabisa n'ikipe ya AS Kigali yari yakiriye ikipe ya Rayon Sport ku isaha 12 kuri uyu wa gatandatu. Ikipe ya AS Kigali kabisa yari yakaniye cyane nubwo itari ifite rutayizamu bita Okwi kabisa, ntabwo yari ahari kubera ko yari afite amakarita 3 y'umuhondo. Duhere ku ruhande rw'ikipe ya AS Kigali kuko ariyo yari yakiriye mudu yari yose yumvaga ko ishobora guhagarika ikipe ya Rayon Sport, ariko se nakubaza ngo ninde uzahagarika iyi Rayon? Ntabwo byari byoroshye kabisa kuri Kigali Pele Stadium kuko ikipe ya Rayon Sport nayo yazaga ikimara kumva ibyo mukeba wayo APR FC imaje kunyagira ikipe ya Mukura iyikoreye comeback ya danger, yahise ivuga ati kabisa twebwe reka tuze duce impaka. Niko byagenze rero kuko umukino wahuzaga ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Rayon Sport byaje kurangira ari ibitego 3-1 cya AS Kigali. Ni ibitego byabonetse ku munota wa 49. Birumvikana ko half time yo byarangiye ari ubusa ku busa, amakipe ntabwo yari yagafungura, cyangwa se nubwo ikipe ya Rayon Sport yagerageje gukereya uburyo bwinshi imbere y'izamu rya AS Kigali, ariko igice cya mbere kikarangira ari ubusa ku busa. Rero bagarutse mu gice cya kabiri kabisa, ikipe ya Rayon Sport yagarutse yataka ku buryo umunota wa 49 byari bihagije gusa kugira ngo umusore Adam Bagayago kabisa aze kuba yanyeganyeje incundura mu gihe ku munota wa 50 uwo bita Faringanye kabisa, umwataka rukumbi, umwataka top scorer kugeza ubu ngubu, yari yagishizemo ku munota wa 50. Byaje gukomeza gukina rero, ikipe ya AS Kigali igerageza kureba niba yakwishura. Ikipe ya AS Kigali yaje kubona ku munota wa 77 yaje kubona penalty kabisa, yabivuze Oze nta wundi wari buze kuyitera, arayitera yinjiza penalty nziza cyane, biza kurangira iminota 90 ari ibitego 2 ku gitego kimwe cya AS Kigali. Ku munota wa 95 kabisa ntabwo byari bihagije gusa, rutayizamu w'ikipe ya Rayon Sport bamwita Faringanye kabisa yaje guterekamo igitego kiwe cya kabiri, kibi igitego cya gatatu ku ikipe ya Rayon Sport. Nizere ko abafana kabisa ba Rayon Sport mumeze neza kabisa, nizere ko aho muherereye muri kwenjo yinga. Ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ni ya mbere n'amanota 33, ikabikurikirwa na mukeba wa APR ubu ngubu ikaba ifite amanota 38. Ikaba ifite amanota 38 gusa, sinibuka neza, ariko nayo manota ndakeka ikipe ya APR yahise igira. Bafana ba rero reka nizere ko mukomeje konjoyinga intsinzi yanyu neza kabisa 5-5, mu gihe tugiye kujya muri cyane kabisa. Nizere ko amakipe yanyu muzakomeza kugenda muyakurikirana. Iyi yari Wolof Sport Rwanda kabisa, na makuru y'imikino agezwaho mugezwa nanjye Ebo Fabrice. Ciao ciao.